Siz apаңызды сағындыңыз, азыр жаныңызда болса, эмне деп атар элеңиз дейт. Apa deytiler, apam deytiler. Canında bolsa butuna çıkılar elim. Apa dep kucaktab jittar elim. Apamın akırgı sözü esinde. Bir şeytan orup operasiya bolup barгандан keyin biz yaşadık. Adamlar köp uyda bir şeytan Frunzeden kelет eкен dep үйгө келип жүрсө мен ойлопмун. Апамдын келишин күтүп аткан турбайбы депчи. Биз жакшыбыз да билбейбиз. Көрсө инсандардын баардыгы кошуна колун туугандардын баардыгы билген экен. Бул операция болуп келе жатат, эми жашаганга мүмкүнчүлүгү жок депчи. Келип эле скорый помощь менен көтөрүп үйгө алып киришкен. Bir нерседе биле бирөө сүйлөсө укпайт, тапам şey жаны ооруп аткан, жаны ооруп турган. Анан кокустарын атам, тур балдарын келип көрүш деген болсо. Ene bizdi törödü. 9 ay kursanda götürüp yürüdü. 2 yıl ak sütün berdi. Biz üçün yaşoosун arınadı. Enenin sүйүүsü bul dünyadagi eng taza, tunuq jana tübölüktүү sүйүү болуп эсептелет да. Башка сүйүүлөр вакытынча болушу мүмкүн да. Бирок эненин балага болгон сүйүүсү бул өтө таза жана туnuq да. Ошондуктан мен ойлойм, сиздин бизге болгон сүйүүңүздү биз актай албадык депчи. Siz atаңызды сағындыңыз, азыр жаныңызда болса. Азыр жаныңызда болса, эмне деп атар элеңиз. О атаке, атажан деген сөздөн артык эч биреме жок. Атамды сагындым, ооба. Atam ötken жылдан менин чоң бир тирегим жоготконун сездим. Атам бар кезде өтө өзгөчө, анын дайым дуасы менен бекем башка элем. Бирок өткен жылдан эле сездим мен. Баягы түнү күн тахажжуддарда болгон дуалар атамда эч ким дуа кылбай калды. Siz atаңızды сагындыңыз, азыр жаныңызда болсо мирава тар элеңиз.
Atamın akırkı yıllar men atam canım atam dep söyleşçim. Atam canım ata dep söyleşçim. Kanı ne canımızda olsa. Bu oğullar akmak boladı ekenmiz. Biz oğullar akmak boladı ekenmiz. Men közüm ötkenden keyin bilesin deçi de. Adatda atam oşol kora ocaktan kelip alanında çakmış şöyle. Oşol balam degen sözünü sakınıp gelemiyorum. Sağım. Hiç vakti kayaş aytpagıla deyt elem. Koldan kelişinçe apaga kızmat kılış gerek, apanın atilini alış gerek. Apa insan pende, al kemçilik keltiret, al dağatı getiret. Bирок al apa. Ошондуктан men aytat elem apalar daima testi telefon çalıp turuş gerek. Koldan kelgen azırak nerse menен de sүйүнүп turuş gerek. Antken apalar bizden köp nerse talap kılbayt da. Kede biz ayaldarыбызга, baldarыбызга bölgön karajattan, bölgön көңүлдөн dagы andan oynaysa az nerse bolsa dagı bирок көңүл böle turgan bolsa apalar kadinkidey алар сүйүнөт. Bizde apabız çıkmaya abayt, başka bir tuğandar, başka dostlarımız. Hiç kim apabızçalık bizde ayat. Şonduktan apabız gözü türü vağında koldan gelen kızmat atkarış gerek. Kançalık kızmat kılsan dele bari bir apa ötüp ketkenden keyin adam ökünüp kalat eken deytelim. Apası varlar, baktlı adamlar. Ата-энесинин көзü барында ошолорду бактап билиш керек, сыйлаш керек, урматташ керек. Кийин бир убакыт келет, өкүнүп каласың. Dayım kögülünü kötörüp, jakşı sözünü arnap, jakşı belegin berip, belek kanday bolbosun, kımbat bolo, arzan bolo, degil ошол apağıza kanday belek berbeyli, kanday bir nerse alıp berbeyli çındığında apa ошол balanın jakşılığın, jakşı sözünü, jakşı mamilesine aybay muhtaç çındığında körgüsü kelet. Enesi bardın örüsü var.